Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa katika Bwana. Leo tutajifunza somo fupi sana, lakini inakuwa na nguvu, inakuwa na uwezo sana, inakuwa na baraka sana. Ndiyo nakusihi, tega sikio, dakika chache tutagundua hiyo iko mbele yetu. Kichwa ya somo inasema siri ya kusanyiko. Kwa nini tunakusanyika? Tunakusanyika kwa sababu Mungu anatembea kutubariki ndani ya kusanyiko. Ni kweli kuna vitu ambavyo Mungu hutupa faragani, lakini kuna vitu vingine ambavyo Mungu hawezi kamwe kutupa faragani, isipokuwa pale tunapokusanyika. Ndiyo maana anatuambia ndani ya Mathayo 18:20, anasema pali watu 2, 3 wanapokusanyika kwa ajili yangu, kwa ajili ya kunitukuza, kwa ajili ya kunisifu, niko pamoja nao. Kumbe kunakuwa na vitu vingine tunapata faragani. Unaingia ndani ya chumba lako unaomba, utapata. Lakini kuna vitu vingine hautapata chumbani. Hata unaomba, unafanya siku nyingi, utapata, isipokuwa unaenda katika kusanyiko. Ndipo kule utaona hiyo jambo ulianza kutafuta, utapata. Ni kweli katika kundi letu, kusanyiko letu, tuko zaidi ya watu 2, 3. Ndiyo mimi naamini Mungu iko pamoja nasi. Ndiyo maana unaona Mungu ananitendea mambo ambayo tulimuomba, mambo ambayo tulitaka, mambo ambayo Mungu anatutendea. Kwa nini? Tuko ndani ya kusanyiko. Kusanyiko inakuwa na siri kubwa. Asante sana kwa hiyo nafasi. Kama Jumapili kusanyiko tunaenda kukusanyika. Hii ni zoezi vizuri sana. Asante sana kwa sababu tuko hapa. Acha Mungu akubariki, akutendee mema. Wewe uko ndani ya kusanyiko, mimi niko ndani ya kusanyiko. Tunaendelea kusikiliza neno la Mungu, tunaendelea kumtukuza. Yeye iko pamoja nasi. Ndiyo atatutendea mambo ambayo tunahitaji, mambo ambayo inatufaa. Asante sana kwa hiyo nafasi. Acha Mungu atubariki, acha Mungu akubariki sisi sote katika jina la Yesu Kristo. Amina.